Hello everyone, welcome back and thank you so much for joining me. Sibindi ile go mpumelelo o post le picture ka gona le tirelo a Thabile ba bolela ka mokgwa ile gore ba ratana ka gona le a yena tirelo o post le yona picture ba tekana home ba bontšha ile gore ba ratana ba Thabile. Thembela commentary wena Sibindi o ka re o ka fetša go hwetša lebitšene leo la gago o fetša go lenyala wa motho a ratana le yena ga fetša go ratana le yena gomme a ba pregnant ka ngwana motho e leng gore o tla ba ratana le yena ba kgona go fetša go papa mo ga gago ka gobane seo se dirang ga se sona. Favor commentary yena o rapela everyday gore seo se diragele ka ge e le gore Sibindi ga a hlomphe basadi. Thembela yena a bolela gore o sa ne mahlatse ka gobane o hwetša basadi ba e leng gore ba lokile o sa tlo mo hwetša mosadi o e leng gore ga se ya loka ene o tlo mo lokiša a re ge nkebe le yena a ba yo mo gila a bokore a mo lebadiša se e leng gore wa se dira le go apara dieta tše e leng gore ke tša papa ga go a se tša gagwe di a mo feta. Gomme Tuponti yena a bolela gore goreng wena o ka nyakana le lekgarebe la lebitšene wena o se lona ke neng molao le petse ka ntho ya gago o kutla ka yona ka mo le ka mo ebile ka mo go tšweletše le di eng tape mara o thomo bolela gore wena o nyakana le lebitšene tšeo di dirileng tšona e ka ba e le gore o lebetše ka tšona na. Tlogela go koša bana ba batho bohloko, tlogela go liša bana ba batho ba itshwere gabotse ba ipotša gore wena o tlo feleletša e le gore o ba monna bona wa ba nyala le aga lelapa ka moka gomme wena ka morago go ikwa gore o lapile ka bona o bona e sa hlwele selo ba rwele bana 9 months ge ba fetša ba le bana go na le gore mosadi a ebile le ngwana a tla boe a be ka mokgwa e leng gore o ba le ka gona go swana le mathomo gone jalo o thomo o bona ba bile le bana mebile ya bona e tšhentšhitše o bona e le gore ga e sa hlwele gore ke batho ba e leng gore ba go lebane o bolela mabakana mantši gore ga ba dumele se e leng gore wena wa se nyaka mola e le gore le wena o phošo a senke wa dula fase wa boledišana le bona gore wena bona ge o ratana le bona o iba le bona le bana ba itshwere gabotse ba dira se e leng gore wena wa se rata wena o tlo tšhentšha ka morago. Ya mafelelo comment ke ya Alfina gomme o boletše gore a ka ba e le gore ge e le gore o lapišitše ke Vuyo ga o sa morata goreng o sa mmotše na goreng o sa mmotše gore wena ga o sa bona o na le di-feelings for yena ga o sa morata ga o sa mo kwa bose wa mo tlogela a tšea bana ba gagwe a sepela ya ba gore lena le hlokomela bana ba lena tlogela go koša bana ba batho bohloko ke tšona tšeo ba di ngwadileng ga se nna ke di-comment tše ke di hweditšeng e le gore batho ba lla ka mpumelelo le nna ke re seo mpumelelo a se dirang le nna ga se nthabiše ka ba e le gore ke bona o ka re mpumelelo o ba nyaka lebaka la gore a kgone gore yena Vuyo a sepile ka ge e le gore o teko a sa hlo a mo rata a sa hlo a mo nyaka goba papa gago mo advice-itše gore ge e le gore Vuyo ga a nyake gore wena o tsene mo go Isthembu o tla ka mabaka a gore le gore kgaogana le yena ka gore ba Mosele go boletše gore ba ba nyakang go tsamaya ha ba tsamaye ba ba nyakang go dula ha ba dule. Mpumelelo ka nako papa ga go a bolela gore ba ba tsamayang a ba tsamaye ba ba šalang a ba šale. Mpumelelo o ba sega ka ge e le gore Mayeni le Mangwabe ke bona e leng gore be ba senya gore ba Moseleku a ka tšiša mosadi o mong ka kwa ga Moseleku ya ba mosadi a bo 5 jwale ba Moseleku o phela botša ngwana a bolela ne le Sibindi a bolela gore ba ba tsamayang a ba tsamaye ba ba šalang a ba šale go ra gore le ka Vuyo o boletše gore ge e le gore wa tsamaya ga a tsamaye ge e le gore wa dula ga a dule o tla humana lekgarebe le lengwe pele le e leng gore le tlo dumelelana le wena ka se e leng gore wa se bolela o dumela go tsena ka gare ga Isthembu ke tšona tšeo tša Izingane zeSthembu. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment and subscribe. Lerato ke leo. Tada.